Ja mislim da smo zapravo... Evo imamo jedan telefonski poziv. Halo, dobro večer. Dobra večer. Evo, ja vas nešto zamolila. Vi sad znate da su sad ženske gori nego muškarci, to je prvo. A dok uja nema ne repo, muško neće krenuti. A one su garant njega izazivali dok njem nije dopizdilo da koju zgrabi, pa su onda one ga živcirali, pa one pored tako, a on je mlad, neiskusan, čak i ženski, i onda nasio na minu. To toliko. Budite pametni žene i policajci i svi, ženske su krive. Nema više Hrvatska. Na svakom koraku. Bezobrazne i optuživaju muževi, tuku muževe i svašta rade. Žene su sada zločaste postali, a ljudi su postali jadni svugde žrtva. Tako da znate. Ljudi su žrtva, a žene su poludile. I šamarat i toljagom dat po guzici samo tako što je nekad prije bilo. Da su žene bile ponizne ljudima i dobre, a sad su muževi jadni moraju biti ponizna, puše, piju, drogiraju se, ko krave, neodgojene. Eto toliko. Hvala lijepo, laku noć. Hvala vam lijepo na vašem javljanju. Hvala vam na iznesenom mišljenju. Bilo je vrlo iskreno. Evo čuli smo jednu našu gledateljicu koja je iznala svoje mišljenje o današnjim djevojkama i ženama. Ispričavam se, poštovani gledatelji. Gospođa doista to je iskreno iznijela, to je njezino mišljenje i viđenje, ima na to pravo. Gospođa Elizara Oterbauer, evo, neće komentirati više ovo. Mi ćemo s ovim polako završiti našu emisiju. Hvala vam lijepo na pozornosti i ostanite uz naš program.